Selebrasyon ning pamangamit ang pamagpanatili king amanong si Swan ing Segawa king Don Honorio Ventura Technological State University. Krisota ng pangkapangpangang powesya, inalya dareng estudyante Keti. Para king mabilog a detalye o ining report ng Paulo Marcelo. Metong aganapan ning Segawa king Don Honorio Technological State University o DAVSU ang maglayon kanong iselebra ing pamangamit at lalo pang pagmaragul ing amanong si Swan Keting Balen. Powes ang Kapampangan at Krisota ning inali dareng estudyante ning mesabing universidad at inalaki king salitang Kapampangan at ing kasantingan na niti. Para kako nung mateya ing amanong Kapampangan, ing mismong gobyerno tamo, yung dapat parsalanan. Uli niyang gagawa at patupad karing batas at utopyan at suking gamat na ing kapalaran ning amanong si Swan. Agpangkang Christian Rojas, organizer ning ganapan at presidente ning Theater Arts Guild ning DAVSU, metong yamo kano iting paralan bang sumap king pamagpasigan pa king sariling amano daring Kapampangan. Para karang estudyante, para abaluda na ingkya katamong salita, ingkya katamong amano, at ing kultura tamo, kailangan pangalagaan tayo. Pamangamit naman king sariling salita ing amuyot ning mesabing eskwela, agpangkang Francis Musni, Historical and Heritage Consultant king Center for Kapampangan Studies, ing pamangamit kano king salitang Kapampangan ing metong kareng peka epektibong paralan ning pamagpreserba keti. Noon obligasyon tayo ang timong Kapampangan. Ing luguran tayo at iladlad ng amanong si Swan at ang timong pakisan metong king buwan ng wika. Kasi kareng haluwa mo naman lugar pag masusyan ng ini, king bulan na iti, ingulaga ning karelang sariling amano. Dagdag na paniti, ing pamagamyanda king national language sa Filipino king konstitusyon, ing metong nga kailangan ng aksyonan ning gobyerno, lalo na't metong yakano iti kareng malyaring makasira kareng aliwapang kultura. Dapat, migkulangan tamo, huling agpangking saligang batas, a national language should evolve from existing Philippine languages. And the Constitution, the 1987 Constitution has been in existence for practically 30 years. Almost 30 years. Hanggang ngayon tayo giway tang mandato. Ing mandatong dapat ing pambansang amano o ing pambansang wika, iba't iya karing miyaya liwang amanong magagamit pa keti Filipinas. Tinago niya rin king mesabing ganapan ning Arts, Culture and Tourism Officer ning Pampanga ay Arvin Paul Lingat, agpangkaniti, marapat mo kanong pagmaragul at sagipan ing lingwaheng Kapampangan, lalo na't ing amano kanu ing metong kareng peka importanting parti ning metong nga kultura. Socio-cultural life hanapin, peka matas dili ing biyeketi, istong pisasabihan ing kultura. Balaos naman kanong gawang banwahan ing selebrasyon ning aldo ning amanong si Swan king mesabing universidad. Ako po ay Paulo Marcelo para king News Force Pampanga, balitang tutu king Balen, susuyo.